كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله وكتاب منير. Biz Müslüman derler bize, Kur'an'ın nesliyiz biz, Müslüman derler bize. Kur'an bizim hayat kitabımızdır. Kur'an bizim ekmeğimizden, suyumuzdan, her şeyimizden daha değerlidir. Bizim kırmızı çizgimizdir. Müstekbirler bu hakareti kendilerince çok hak sayabilirler ama Allah katında Müslümanların buraya toplanması kesinlikle çok kıymetlidir, çok değerlidir. Onlar bizi küçük görebilirler ama Kur'an'ımız susmaz ve susturulamaz bir kitaptır. Onun nuru kainatın her tarafını kaplayacaktır inşallah ve biz buraya bu hakikatleri haykırmaya geldik, tepkimizi ortaya koymaya geldik inşallah. Çok kötü. Biz onların kitaplarına karışmıyoruz. Onlar niye bizim kitabımıza karışıyor? Biz bütün kitaplara saygımız var, bütün peygamberlere saygımız var. Onların bizim peygamber saygımız yok. Bir de bir eleştirim olacak. Oradaki Müslümanların elleri armut mu topluyor? Oradaki Müslümanlar elleri armut mu topluyor acaba? Dolarlarından mı olacaklar, eurolarından mı olacaklar? Kimse yok mu bunların hakkını belirler? İşte bu maddiyat herkesi ayrıştırdı. Buradaki Müslümanlar orada yok mu? Var hepsi oradakiler. Efendim beni sınır dışı ederler. Efendim beni vatandaşlıktan çıkartırlar. Efendim dolarıma, euroma bana karışırlar. Seslerini çıkaramıyorlar. Efendim bütün yana pırtışki başa kence. Jbuna Müslümanlara Müslümanci piyap sakın kırb başa. Hatta Müslüman karın aynı yeki tayin bükün. Ve geberci bükün hakkı ve heye. Müslüman jbuna hatırı ku hebuna ku ciyana ku لپیا بگرن و کتاب خو دین خو و خدای خو پیغمبر خو الهوا بگرن لپیا بگرن قدر و قیمتی بزنن ابیا کنجه کی تشتکی باشه پر تشتکی بشرف و برنده جبوشرا ماتنلفر جبل کو ام دین خو کتاب قرآن کریم خدای تعالی دبی قرآن کریم لجام اللوح المحفوظ دا پر کنجه جبل کو ام دور کتنه هر یکو وان کافرا دسپوتا ظالما درجه dese kitap Ahmet Şevti'nin gerçekten eğer en Müslüman Havay Muhammed Aleyhisselam dibe Khudai Teala penç tişkiriya ayde mi nekri ayde kesi haseten emines evçine yekji dibe peygamberi tamam insaname edinici dibe konağa meki tırsam ben kezke kafra vallahi şu anda emana bizna Khudai bir milyon arın mitingi em vakta dibe tekbir Allahu Ekber Amerika 12,000 kilometre düreme vallahi sarsılmıştı be. Çünkü kafir en tişte vani korkunç tırsavan ji tekbira Khudaya. Çavak ve Habab bin Eret çıka iskence dikirin digo nebeje ahad tekrar digo tsadim ahad. Vallahi vakta emliver Müslüman vakt bin Allahu Ekber taxte van verdilerse. Bu taxte van verdilerse me yako blok porçuk dikin ما يكويكو بالبارشالو يتمثل إجاب إذن خدي أمجي هندي شيار بونه خلقا مشويار بيه شوا 1405 سال بره ما إيمان بخدا ورسول خدا هانية دق قرمزي چizgi ما بونه يك كتابا ما دين ما بيه يك جي ناموسا ما بيه إيرو جي عيني شكل أمج بوي قرآن خو مال خو جان خو أولاد خو وطن خو جتكن أغراوي أو كافر برا بزان بن أو هيش بزمان نكار في قرآن أبي قرآن حتى أكبر خدای تعالی دبی از نورا تمام کم و او بفکر نجی نکار نورا خدا تمام کن اما هیویا ما ام دبین ام مسلمان اتفاقا بکن یک بلوک پرچقا بکن اتفاقا بکن باذن خدای تعالی کافر جناب معره اگر ام مسلمان یک اتیام هبه اسرائیل 7 مليون ادتو کامدا بخنخه ایرو اسرائیل روز بروز المسلمان مدخه فلسطین بره ما مال وان خرد که وان انسان مسلمان های وان جتنه oysa gerçekten em jibuy piçi yani zamanı metine Kürdistan'a metine em her tişte feda etkin fakat vakta em dubru Xuda ilk soru dpırse debe ev ardat hati dine min hakimin piştelmeje soru debe lmej eğer pej baktelmej kirbe debe dine hakim bu ne hakim bu jibuy hakimiyet dine mi teşkir teçqadar xebti teçqadar duvar lekre eğer evjitine be Xuda Teala alternatif kitne de be ey kule min
هیکی قول من هبو چوا ملائکت لآسیمانا دین مدخوزه حاکم دین محاکم که قول مجل عرده دخوازن دین محاکم کن تشقا yardım yankır maddi manevi destek davan. El mer'u ma'a men habbe. Peygamber aleyhisselam jid bir insan bahskuru khore bi izna khodi evi yektiyane dibinin eviya jmara umudvarın çok şükür umuda metiseye halqamaya Kürt lemejineke وقت امده محمد علیه السلام هیچ دخو سایگی دخو حرمت دخو شوان هبه حاضر ایج بیزنا خود شوان جی درکتیه او ایزنا خود روش بروش کفر جناب مهره zaten beliye son ümmet Muhammed Aleyhisselam dibe meberiya bire kiriye sahabi ya Resulullah ne biretene dibe un sahabiye minin evvali minin bire wan zamanı zor zahmeta teni وان كساد دبي كينا يا رسول الله دبي وانا الهر عرضا خدي راد من رود من ديني مدبج ديني مدبجن ديني اسلام مدبجن امري بالمعروف كن نهي عن المنكر كن وقتا وان انسان دبي ولو لسر جي خجي راكبن شي بمرن باذن خدي درجه شهيدو پیغمبر دانه İzna Xwedê em jî bi Xweda peyxember me biratî qebûl kiriye em vî biratiyê bernadin em vî biratiyê ji birayê xwe kişara tewsiye dikin ev dawe nabe para kesê Xwedayê Teala kiriye para me mizgîna mezin watan Müslüman xelq Müslüman dê Müslüman bav Müslüman em jî Müslüman mizgîna mezin em ümmeta Muhammed Aleyhisselamın Xwedayê Teala kiriye nasîbê me ji bo îsibê Muhammed Aleyhisselam روجا معشره چاو مخه ببیجه işte biriye min parmak nişan bide em jî dibin em dixwazin layık wî bin îro fakat şu andaki meritiyame halime vallahi Muhammed Aleyhisselam serî xwe bike berxu em ê serî bikim îca îzna Xwedê şivan derketiye îca em mizgîn didin gelo biraya şivan heye wî jî hazirin îzna Xwedê van kafira van despota son hedê wane bi vê şeva mübarek ده محرمه جبوي خاطري دولة صلاح حضرت حسين جبوي تشاوان ظالم و ديكتاتورا وي شيء خستن خونا وي خوارن وي تيشتن إجنا خدي هم دبين في ما مبارك ما محرمه ده عاشوري جي إنسان غيره إسلام رت إنسان غيره دبا بير ميلاد أي كافرlar هم جوارا دبين أرديا محمد عليه السلام وايتي ون بكن نكن وبخوزن نخوزن تختي ولا رزياء بإذن خدي أمت بيك إن شاء الله تعالى خداي تعالى مد بن بايرقا اللواء الحمد روجا مع شردا شوا ليفر ام جيفين دبن لوي دريجي جبراتيا اسلامي را ام شوا ليفر جاب حسكن لوي جي بن بايرقا محمد عليه السلام دا خداي تعالى مدجين هاف في حسكرنا محمد عليه السلام لوي جيب كبارما ان شاء الله خداي تعالى فرصه نير ظالمه الظالم تزغى قرمشتك او تكفني ان شاء الله ام امت تاويني ان شاء الله اوجي رهبري ميه ان شاء الله مش بوي دعوه قراني ام دوامني مجادله دكن وان شاء الله ام بس ناكن ام دوامني مجادله دكن خدي طالع اولادي ما قشك صالح كزفير يا نال عالي اسلاميتي حاكم بك ان شاء الله ام ان شاء الله خدي طالع اسلاميتي حاكم بك او قراني سدس بك ان شاء الله باذن خدي طالع في امتا daha زيادة بك وأمي mücadele devam bak inşallah biz nafari. Ya burada yapılan bir program bir uyanış diyelim. Hani Müslümanların uykudan uyanışı diyelim. İsviçre'de yapılan bir saldırı bizim dinimizde tek değil, insanlığa yapılan bir zulümdür. Sonuçta Kur'an-ı Kerim yaratılma amacı niçin olduğunu hepimiz Müslümanlar olarak biliyoruz. Yani bu saldırının yapılmasını doğru bulmuyorum şahsen. Neden derseniz eğer çocuklarımızın geleceği Kur'an-ı Kerim üzerine kurulu bir dayanaktır. Nasıl ki biz ona, o bize Rabbimize emanet olarak kılmış, bizden sonra biz de çocuklarımıza emanet etmek zorundayız ki onları bilinçlendirmek zorundayız. Ama bu saldırının yapılması doğru değil. Bütün dünya ayaklanması gerekiyor. Müslümanlar tek değil yani. Ne olursa olsun, hangi ülkeden olursa olsun bütün insanların ayaklanıp direnişle ayakta güçlü bir şekilde durması gerekiyor.